Tata ntukusima bw'embabazi zawe ntukusimi wanyakula haiguru muno onyumize bohebwe kitinisa mukama wabakama webala bw'engonzi zawe nyingi tate zitahwaho webala bw'embabazi zawe zinyakutulinzire kutuikyakiro kino mukama wabakama busaho rukwingana busaho alinkayi wanyakutugondeze muno okatugonza mu bibi byeitu watuhereza Yesu Kristo mwana wawo omwenka kutufera webale tata Habwesagama ya Yesu webale Yesu abokwehayo webale mukama wabakama abokutuoja n'okutujuna ekiro kyati mukama tuyizire kusaba ntwikiriza amani gawe ngakora omulito mukama wabakama ekiro kyati mukama wabakama ntusaba embabazi zawe zinyakukiza zibungire emibiri yeitu zibungire abantu mukama bona bakwetaga kukera mukama wabakama ntusabira abantu abanyakuli mu malwaro ntusabira aba abanyakuli muka barwalire mukama ntusabira aba bakwehurira ko bitata abahwire mu kunihira ekiro kyati ntusaba abamaleka bawo mukama bababungire tate ekiro kyatuma abamaleka bawe babungire abana bawo abarwaire babungire abana bawo abahendekera abahutayire babungire abo mukama abatuntuzibo mu bitekerezo abatuntuzibo mu bwongo bwabo mukama ekiro kyati leto okunihira tata omwibali ya Yesu leto okuhumura kandi leto okukera omoya arukwera nyakutukiza buhungira abana bawe ekiro kyati tubungire mukama wabakama otuterekereze ko kutusemerire kuba mwibali ya Yesu byone byo munyanzigwa yabyaire mbomezi bwaitu tubyango mwibali ya Yesu byone byo munyanzigwa yataire mbomezi bwaitu tubyangiro mwibali ya Yesu lekesagama Yesu yoje mu byone bitali bye bwarahanga mu bitekerezo byeitu mu mubiri yeitu mu myoyo yeitu mukama ekiro kyati tuterekereza mukama ko kigambo kyawe kisemerire kuba mbomezi bwaitu mwibali ya Yesu Bible yenegamba ngudoranyizire mu kitabu kyawe mpandikirweho mukama leke byatandikirweho mu kitabu kyawe kyobomezi bikiro mbomezi bwaitu ekiro kyati mwibali ya Yesu leke kitabu kyawe kyobomezi kinyakuli mu iguru kikiro mbomezi bwaitu ekiro kyati ntwangiro obroiro bw'omyanzigwa ntwangiro obroiro hali abanyabuzale bwaitu ntwangiro obroiro hali abanywane baitu ntwangiro obroiro mbomezi bwaitu nturangira ngutule bomezi mu Kristo Yesu nturangira ngwesagama Yesu netwoja kandi netufora bobugabe okurugamito yeitu garukiransi ebigere byeitu esagama Yesu netwoje ekiro kyati kandi netufora bobugabe mukama ninkusima bokobo bomezi bwawo mbukoro omulitwe ninkusima mukama wabakama habo kubekera gire kyo moyo ubomeza nyakuli mu Kristo Yesu nichikoro mbomezi bwaitu ekiro kyati ekiragiro kyo kusisa nokufa kisazizwe mu Habwesagama ya Yesu ekiragiro kyo mukusisa nokufa nikisarwa mu abomezi bwaitu mwibali ya Yesu webala abokuleto okukira tata mwibali ya Yesu webala abokuleto okukira mbomezi bwaitu onyumize bohebwe kitimisa mukama okwikiriza kwetu kuli omulio kandi ntukusima kwa Tukizire omwibali ya Yesu Kristo mukama waitu amen.